Ini 28 tarik Februari ini election angna tongmani ini East Parliamentary Constituency o abo tu cancel nang nglia ini hotat ke khor maka tula sigok area sampah hawar ni PS andaro aw ane elaka klayo ane bijan sabak klayo ajar ko hotat klagi ini Moras Podkishur Congress ni President pe candidate sini kumari progya bol thangai kisa gondol lu khana man abo ang khol kham khamaya ko ang khraute detail ja sai khai nai kintu o beparo ang kham suman khaise lebaro direct tin IPF tino bung khui samani abo bale bul abo sab khai kha khaya ang tu kam ke saimia ang khor maya kintu boje indirectly ano bung khui samani ang dage khai samani abare bul abare tatal khoksa Congress president ang tutui okor samna bo blai chaya sini abon